Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ngaran ulun Mildatun Rafiah. Di sini ulun ada kisah pakai bahasa Banjar dan dikisahkan kisah orang Banjar jua. Ini kisahnya si Julak Rarau, judulnya Masuk Arab Keluar Cina. Pas tahun baru tadi belum pukul 7, orang gin belum bangunan si Julak Rarau nih udah duduk tak umut mengalamun di muka rumah. Mahanu minta takurihing si Dini kenapa sakalinya si Din keingatan kagenangan lawan pas lagi masih anom, kelakuan lagi anom pas si Din dibawai tulak ke Jakarta berdua lawan si Utuh Karas gasan mahadiri parasmian Taman Mini Indonesia Indah. Maklumai orang kampung nih seumur jangan si Din berdua kadesuh ka Banjar, apalagi tulah ka jauh ka Jakarta. Dan dihimung bener kalau dibawa ibu pati pas ke Jakarta. Jauh hari si Julak Rarau nih berencana lawan si Utuh Karas. Mun sampai di Jakarta kaina, si Din berdua hendak marasai naik lip. Nah zaman bahari tuh lip hanya tampai lawan adanya cuma hanya di Hotel Indonesia. Nah mumpung ke Jakarta hendak kaina bekisah betampai wadah urang pada akune suwa naik lip jersidin. Sudah sampai berjalanan di Jakarta berdua nih bagagas ke Hotel Indonesia atau yang disebut HI. Sampai di HI jauh-jauh pang si Din berdua nih malih hati orang nang keluar masuk klip. Rasa tangang-nganga memikirkan orang na masuk klip bisa berubah. Nah asalnya masuk orang Arab kadalawas keluar nang hidung mancung orang Belanda. Imbah tuh kadalawas masuk pulang orang Jepang nang keluar orang India. Nah iya ada pulang orang Jawa masuk klip nang keluar sekalinya orang Cina. Nah manusia bisa berubah-ubah li bila masuk lip tadi. Iya kalau lehlak ujar si Utuh Karas bepandir lawan si Julak. Si Utuh Karas nih tulak saurangan kada lawan si Julak, tapi membawa ibini gasan melihat lip di HI. Nangaran Utuh Karas nih dasar macal pang orangnya. Pas berdiri di muka lip belaluan habini dijuung masuk ke dalam lip. Batu kadalawas lawang lip tak tutup. Tapi lawas benar kenapa lawang lip nih kada terbuka juga. Utuh Karas manggeter takutan kalau bininya hilang. Tak ungut tak duduk menyesal kenapa berniat hendak ubah bini jadi orang Cina nambung mas. Indah nama nangis ada juga si Utuh Karas kalau lawasan hadang bini kada keluar. Kenapa gerang lip nih kada terbuka juga. Pas lawang lip tabuka nah muncul orang Cina incim tuha munjar kita nini tuha tahalang-halang bati si Din keluar pada lip. Takajut bener Utuh Karas nih kiranya bininya berubah orang Cina. Langsung inya menggeraung menangis maragap si bini nih yang tuha tadi. Minta maaf minta ampun aku dingai tak salah niat ujar si Utuh Karas menangis sambil basising guguk. Nulun gasan buan pian syukuri apa na ada jangan melalain hak kaya si Utuh Karas. Demikian kisah dari ulun, semoga menghibur maupun bisa memberi manfaat bagi kita semua. Ulun akhiri ulun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.